Gatho muno ni undu wa gucoka magavana aya eri atimia ni matiga a Kenya na ciuria nyingi muno kuria kaunti ya Naikuru. Gavana Susan Kihika akoretwo agiethana nake na aria makorwo makimwetha muno kwa mieri iganona riu makorwo gukorwo magitaukwo ati gavana wao aingirire ndege na akiumbuka nginyagia bururi wa Amerika, makiurania riu gavana kumarutira wira ati akiri kuria Amerika na towe tu ekora tunwa-ini twa huthiria social media tondu gavana wa kuria kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru nake uria wendaga heo kanya ni President Ruto ta munini wake wona Gachagua aikioja ni acokereria muingi-ini na rita riri onekana tarageria gukorwo agithomera a Kenya kaundu gatano onekana gukorwo gagikenia andu aingi. Tulikuwa mmesema Waiguru amenyamaza sana, wacha niongee. Ile iko kwa roho inifanya nini? Initoke, si ndio? Thutha wa ikaria kuria Naikuru gukorwo magiethana na gavana wao, ofici ya gavana ni akorwo ikiruta ripoti ikiuga gavana ubukire nginyagia Amerika niguo akorwo agitanahirwo na kana kuona arakire muritu, na Kenya ni makorwo makimwendithiria o mawega no angi makorwo makiurania kai guku bururi-ini gutakire thibitari na marigitari na kaisha na citarakiruta wira. Gavana wa Kirinyaga nake gugituika ni aheo wira ni President Ruto, wira riu wa kumake sure Ruto ni ahota gwitikirika gicigo giki gia gatagati wa bururi, kuona President ni arathie na mbere gwibanga niguo acoke thirikari-ini mwaka wa 2027. ndiwe kana ni urona gavana Waiguru ta kuhotana na wira uyu? He mawoni maku down the comment section. Alafu mnapiga makelele ati rais asisikanyange Mount Kenya. Mimi nawauliza, turudishe hizo viti ama tuzirudishe? Turudishe. Bas, chagueni. You can't have your cake and eat it. Siasa za uongo tuwache. Watu wawache kupotoza watu wa Mount Kenya. Na mimi nitawauliza, opposition ndio mnataka kwenda?